Nonsia Paul gets a bosumini that toswediasa. Kakra cantinka bosumin wachi wadi yecha. Yea, yet was your yura. And some I up one when you raise SOMPA Kasiabo 93.1 FM 98.9. Mmrantehene Bunapoya, this year woman in other some say to che. What in Amuframem? Yea, hure. Nakasia Bono. Nia wobetie bienie ehu yesi wo man no nipa be se mpem aduonu mienu na fie biada babos weremfo hesi wo munya bie na Roads and Highways Minister so chese 11 na Ghana ma this year yesane ya no digu ho no ayanya ntum amana anya adwuma ntem ne ka ho bi ana yakwan nyina SS omunye sika nkoje so adwuma no wo so afa be de akira wo hye wo body no drode ensase ne fa rekwa ye brentu nsam so kwaye gadam se ne yeso mu amfidie no ye twaja tum ne yahye no amsa for de mekọ kwame nkromansu aponum na omu JCR nsensem na asọre no enen kwada ne de krata akwakoda mpadimfo no sesen komo se so madwene a enkebebo awu no mo pa pani pebia kasa se so ye community prosi na peso ma prosi adwuma ko no ankasa abowuramu a safo ne se ehwe mu ye na ye de mekọ sokoba bonten so no ase ye for pa twere mponyankrompon base yadamo a watam no nkumachi beka asane nso a demonstration koso na ohima ne kansem bi e de ensem a ye beko sokoban ne akwakodi hu nkomo pa abana musini a wosunwan aduade ya ye dua twama ye nya sika ye fra ne se cash crop emu enuaba no a ye didua no wode bebre amana nanu makuafo abusafo anyumre ye de matu fa sabe phobia no ye ne den ye de mako epoema ntam Eastern Region dukrum ya tese maya menu nipa bonfo bia koku wonum ato magunguram ne ba ne seni ye beko no makwakodi nkomo ara usema efiri kwotokwo soame sofo maami bi wanya mfinhye aduasa nwotwe nipa bonfo bi aboni tuakum no abusia weni afufro pini akekese ne ne sekase ababi awo bia na nwumre ye ba ne ye de ababa somwo wadwenche no nsusu afahia yen awo ye Facebook junction no so eye SOMPA 93.1 FM SOMPA 93.1 FM na oko YouTube so a SOMPA TV Ghana yen kase o de wadwenche no nsusu no mo bia ho no mo a ye guso a ye be kase ne mamo no ye be dwudwam ede amamo ye ne ye so manyumre na ya bo amali bia boga mene wahini ni amakrancha dazwa sofo mami premeni asante mai ajimi atumu amami din fufro wo bapa amesa kasia pono enie Director General Adima Ghana AIDS Commission Dr. Chiremetua hine no dia betudwa wo chirem se emema ne ma ya mudi ye mfenwa mu nkoa madane akokon na manamu bugum na mudi wamu no Ghana ha yete no afie biada nipa mpim aduonu mienu ena baba so weremfo HIV ni hesi wo munye bie no wase de anwanwa ne se nipa be se pim wo ha yade ne se ye ntoma mu a ye nhye den wuye ye no om na didie ye no om na eda ye no om na sere obi kura no obi yusu brash ba ku twene se esi nso adokuru ni se tam ese ne ntomam na wase ena yade nya fadio bomodi ase bi wo abeyi wanim uju hudi abodi na ba kwaje aduro sanso wo maduro no kura so ye free ya nye sempo ya nye kapre ene onum bia ehihye mani padua ne fefefe na ne na mo ba bi na wo dwene wo ho wo de asem tu dwa wo mjumadi a wonum die ya wo mo ne awura nom ne ani ntrisi nkonwa ewe kwampa wo befa so na yade no won betumi etu ase na eno na de toso numu a wonum eye National HIV and AIDS Research Conference what they attentam so wamo tani senka wiebe empinu no aduasa 2030 yade no ne yetu ase na wonu me ko bie woma yade ni bi wonu me kasa ho wonu nyinada ne ko hye o mu adwuma what is samu etuja which says that 95% of persons living with HIV must know their status, and 95% of those who know their status must be given antiretroviral treatment and be supported to remain on treatment, and 95% of those on treatment must achieve viral suppression, or their viral load should reduce to undetectable level. Now, the last two 95s hinge on the first 95.
because the first 95 is actually help us to diagnose people living with HIV. But unfortunately, we have more than 100,000 people in the country living with HIV who do not know their status. And so the challenge is that those 95, more than 100,000 people must be diagnosed. And if we diagnose them, then they automatically will be given antiretroviral treatment, because the policy is test and treat. Like malaria, when you test and you have the malaria parasite in your blood, you are giving malaria treatment immediately. That's exactly the same. Doctor Chirame, Chiahini Wien was a Chiram say, no, Wobika ni wasan say we ebrei, ebida so jin wachinye, na esi yadiano, real, yadiano hopa. HIV is real. It affects every segment of our population. If you take people in the media, there are some who have HIV. There are lawyers who live with HIV. There are chiefs or pastors, prophets, women and men, students, the aged, even babies. Every group within this country, you can find some of them who live with HIV. So HIV is real. The issue is that because of antiretroviral treatment, not many people develop AIDS. Hey, Doctor Chirame, ya okay. So wafutu. You watch your sign. Ayo. Ye intutu ye hofuna ne a doctor for ne kano ye ni so na bebo ye pa ohene e bebo ye pa awajafo me dia fa medwa ye ho na bebo me be ko fa me father side ho no ma wa we ya ye beba ne nye papa ye nto so ne fam free AIDS commission nsensemi ho na ye fam ko my Ghana Mmrantehene gefiem ne odua ne cha Mmrantehene gefiem a government assurance committee ye kwa setena wono mo hyase na wo twetwa mu no a ene asofo no ba ko mienu so obi aba na obecheche na dwuma wo ye e de sumo man ba bia wakwa koduro emu a Mmrantehene adwane titiro ne government assurance committee no also mo de boa no ama ono sa sofo no osmo de sumo man na etimi ekoye na Mmrantehene adwane o Mmrantehene gefie ma de sia wo mo atiwa west abaton pasua so yewura kwasi amu akwata papai ono akora ne sa so ya sofo a oho ya kwanti mponye ene akwanti ohun sensem so okopie Mmrantehene gafo na nimu a okoyi nsem no na nsem ni nyina ekoye se baby abefa bi o my God and intro ene ne ntua saso no amanfo sun ya kwanye ya de ama contract na sesa ne niam akọ ekwan ne se ya na ese bridge bua na ebugumu na papa ne chese niam Ghana ya babedum pempron se ya ewom sese ya asa akwanye na abade ama contract na nso munye sika emfa ma contractors no koye so adwuma no eye 11 no a Ghana fo nyina ye si ya no de kosi ho a aban sika na nko hwe ne mu se ne nsabeka besi na ne sentimi nkaye no ene ne ka obi ma my Ghana ya ba begina baby e gina sese no ene papa ne che se ne nka ban hwe ne mu se afi 2022 yi enkwa wiye no na nka be 7 billion Ghana cedis de na nka ban ne se ka e de free 11 mu na so Ghana fo ya no ya ye twe ne fia se mampombense e de kosi hom ene ye ntua no ene ka ho bia menne contractors nyina ban sika emfama wo mu a inso so ahase etigo na bridge bugumo ni akwan so se ya na ese ya abanya sika mfama wunum yewra kwasi amoako ata. Honorable member, it's like you have even answered the question yourself, because you say everybody knows, all ministers say the same thing and on the floor of parliament, and it's true. Your statement is true. I want to confirm your statement that we all know that we do not get all the releases as per the appropriation that you passed, and because we know the challenges, and it's not limited to any particular government, it's not limited to any particular ministry. So that as a singular problem facing our country has been there. That is why I was trying to say that the only thing, to circumvent this problem as a nation is that all of us and everybody, wherever everybody works, we must be prepared, to pay taxes. Nobody should hide, and that the tax
net must be widened to cover everybody. We also complain that perhaps some of us continue and to be overburdened, with taxes. We all know that so many people, hide outside the tax net. So the only thing to help our country, to help infrastructure development, is to improve on our revenue drive. So as a nation, that is where we should go. All of us, wherever everybody is, we must improve on our revenue. Obviously, for Mmrantehene Mmrantehene Fiema this one to West Abaton Person who Puemantam no Acronoa and a South Yes Wafua or Hoya Quantimponia Quantimponia Huns and some and to say Papa that Gadama this year, Penno, set two, says Susesa, so Chia, a Papa Susubedi now by 11, you see, I know the sea home, any and any acquaint, say I Nessie or Munyasi from my contractors. Sase wabadi ano dodia odia shemu ama ni fehwe kwa yebrentuo so ene onmonyafo Benito usubio wase abane bekọ soade gina brane wo bekọ soade sintokwanan ogadam sefo so wa ya akoye bi ni eso mu a wo machine ye twagi atuma shini se ya am wanim aye wo bebe wade asemi tudwa wo bra wo hie mo Lankasa hotel kumasi ya wani ewura no ani ntini akupa bi ankoma twotwo wuro wanu etibunu ekwan ya ye befa so na gadam se no anata from a good year one mutuo no enkofa basabasa ye bia dama ni mu kire mu en wode mai wo bra no ne SOMPA etwetwe nkomo. That yes, we've been aware of Pogo Forest and we've done a lot of exercises there. At the moment, we knew that there was no illegalities going on there. But our attention have just been drawn to the fact that there is something going on there, and as such, we have already informed the district officers to take action. We have with us here the Chief Executive of the Forestry Commission, and we are going to make sure that we flag them out. What is happening is that it's becoming something like a hide and seek situation. You go, you flash them out, then they come back. Yes, and that is why, to prevent them from coming, we ban their machines. That's why we do that. And now it looks like even that itself is not deterrent enough. But then, those that we arrest, we make sure that they are prosecuted and they are dealt with the law. Currently, I would say the regime, in terms of punishment regime, have been strengthened a lot. Wey ayon monyamfo Benito wo usubio no wie na abedi ya kire yewura mrekuduka waseme kwa yen man kabidi enye wono to na no tumu asemu yi waka kakra. No, river bodies, nobody should even dare or even think of putting some fine on any river body to mine. Why can't we do that? As media team, I know you've done your best in putting us on our toes as what to do, conscientizing, sensitizing the populace. But we need to go beyond that and also have a system of making sure that we take Ankobra as kind of an effort to inform us where we have to tackle and all that. If we have that measures, recently we took an action just because it came from you. We monitored. I cannot be everywhere at the same time. So when you get the opportunity and you also circulate some of these things, you get to know and take action. So I am grateful that people are getting to understand. If you look at the commitment that the chiefs have shown, it's quite exciting that yes, they can also play a role. That is all that we wanted to establish, that they have a role to play, I have a role to play, opinion leaders have roles to play and all that. So if we all accept that there's a gap we need to fill, going forward, the country will be proud of what we're doing in terms of mining. Ora Charles Mrekuduka na nananom free say Gogisberg no mabrofu ba ye emrachirefo beje nsase di free nananom nsemo nanso yehwemu dia they are the custodian of the lands and sase ne nananom dia to am so ka bi oje so ngade sa forum ya enyina ya bishia no isan say media no kure ni
na medi abamu mpanyinfoɔ no ho yaw sɛdeɛ menu aba kan yɛ no nanso nkyekiremu no yɛbɛfa ne saa ne ahwɛ na nananom ne aban yɛnyina yɛtia aka bom na ɛko ɛda yɛ anim no timi akɔ na Ghana edi kan ɛsiane sɛ nsuo ne sɛe deɛ a ɛnɛ sɛ baabiara nso asɛn ɛyɛ honabuduka wasɛm a wɔka de nyinaa kyamfan no ankasa na wusi su dua ka ɛna ɛsɛ nsuo no nanso no nyɛ kyamfan no nko a mane ketekete no yɛ wɔ nsuo ne ho no mercury ne ne tane ma ne ma chemicals no mo de yɛ no on sɛ ne nyinaa nsuo to anase nsuo to yɛ kra no a na sa ko mini na pa ko nsuo no teni tembe asa wufuru kuma se kwanka na du no bɔm a yɛ ahwɛ nuru bon sɛ na yɛ firi ba kyamfan bia ensi so ɛwɔ me hyɛ so ɛyɛ deɛ wɔn tuo no ɛne wɔn horo no ɛno ɛne ekugum nsɛm na ɛkɔ so no ɛnyɛ fɛ yɛn sɛ adwen yɛate aseɛ sɛ nsuo so deɛ yɛ pam wɔ mu nyinaa wohu sɛ bi kɔ so a ɛdeɛ na wɔyɛ han na wɔbɔ nama hɔ na nkampɛsi yɛde nneɛma sɛ line bi kura mpo ɛna yɛde fa so a na akɔ ntɛmtɛm yɛka ne sɛ ya ne yɛgya hɔ deɛ a yɛbɛtu ho anamɔ ɛbɛkɔ asan aba yɛbɛsan aba abɛtena so bio ɛsɛ sɛ yɛyɛ prospecting ne deɛ a yɛtumi ma ɔmo krataa kakraa bi ma ɔmo de yɛ ayi kakra na ni a yɛba ne kurom aba abɛyɛ adeɛ no wɔ masaase so no yɛma ɔmo amanneɛ asɛm no no o nananom wɔ akwa ti so opupu a yɛbɔ yɛsuo na saa brɛ deɛ da so ka kyen no nananom kasa dwumadi ɛkɔ so wɔ soafoɔ abɛdi akyiri a wɔwɛ nsase wɔ baadeɛ no dɔdeɛ ne fa hwe ɛkɔ ayɛ brentuo ho nsɛm soɔ kuma se ebi no Abusua yegu so safe no abeka ho a SOMPA 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsam no ba bia wo bia na abusua yegu so e de mamo style bia bi no adwenche no nsusie so adi ka on Facebook on mo de da ye de wasem akọ abafe no anam kwa mu kọ a SOMPA 93.1 FM SOMPA 93.1 FM wo Facebook ko YouTube no mo a SOMPA TV Ghana adwenche no nsusie o de bia ho no mo a yegu so a ye be kase ne mamo no ye bedwudwama e de amamo ye ka mo se ye kase efri SOMPA Kumasi ebe ye chia na twa pesa dada no ho akofa SOMPA 98.9 FM so e osunya ene ne mpotam ye nto aso ne mfama enkosi kasam no ntutie mu na no na auditor general e de batu dwabebu akonta bansika empempie de kwatena ya hodo so omfa nkonko ye adwuma no ye fa nkrata mu ya e fa nkrata no musoso a adwuma no a ya hyese nkonko ye no enkonko ye ne kogu amamfo botum amamfo ni di free wa bra ye nyom hwe auditor general ba kire se be 17.4 billion de amanfo di wa branko ye adwuma no a abansuma se ne wo se kokoye no na I don't know pani bi a wa bene ye pa e won krase ne apapa mamu hu nsensem yera Isaka Monko te kire se auditor general de sa report we aba beto na se mampani na nado danko akufo do chima PSA be ma bo ada eto din e hwe ne sa no a na ne ade ne se pro ya e pro free soro ena akwa kase no ezi so de so bo bi a na ne mampani na nado danko akufo do no de so bo bebo no se koma ne boy edu etu anamo a kenya ne safi bi o my Ghana isika enyunu ko basa asa no amambuo na yebuo no ehihye na ewo ho no se yesika sem a yedema ministries department and agencies no akratufo ewo ho any ministers da no omo hyehyɛ ni nyina no omo de koma parliament na omo de koma finance minister no nso ne technical team atenase ne ahwehwɛ ya hyehyɛ ne pepepe ne de akodan parliament say parliament hwɛ na chichema ai saafo ni nyina na fɛ appropriation bill it is appropriate sa bills no e de ma ai various ministry department and agencies na ye ni de akyire say internal auditors e wo ho no se dwumadie bia bi be koso a omo de omo ani be de akire na omo ahwe se de esese ye di sika no ye no eno a na ye de ya enso mprepi no internal auditors no ne aka omo kasambua ahye omo yem omo da mo mfiri omo nye din na mo ntena se mo de ne se mo hwe ye niama ekokoso no mo mfa mo ani hwe ma no ntumi nka bi na say mi te say kachipeni bi be ka say aban hwe enhye internal auditors no mkina on pagya omo na omo timi ani e omo ani adi adwuma sampanyimfo edi ekire controlling anti ansana mu be rezi voucher no e wo say voucher no e wo ni purpose
Enti sika ne said that one so no e won purpose. Enti I said ne match. Afei no akɔhwɛ say invoices na de aba no and tender bills na aba no. Akɔ through the normal process na. Enso so ye ma omo kwan ma omo nya sa adwuma no. Enti omo na ade na ba ye ya peso source bi nipa ba akopɛ na ye de ama no. No aye bibia opɛ bia ngonran. Ya yes adi from 2017. Okay, and yeah, ukasa 2017 se me kasa ne se me ya ye niamo. Ya ye every kronwa no mo boy sa ban payimfo. But 2017 ana sika no mu ye duo. Ana 2018 emusa ye duo nti se na do ba ye yi na mu ye duo. Ekekako. Until last year there na ba ye na edim se o. 1.8 no kra de eye. Ane ba ya 17 point bibi. Ne je se omusuro bibia. And then I back to fish now. I say I need Trinity. I was your papa, wabini ye pa, ben gracia, any a papa Mohun and Samoa, or your Frukutu Mocas and Prupunoka Senshi, or Penny Isaka Moncote, any attaining canon. Penny Pebby, I would daddy power bambo semun and agri fifi shine. And what your foot to the aqua community proceed for? Say how many abre. Show me your ma process, you may quani be a one mobile no am so safata. And nun wura is the eye, mekobi yanu mini at the comasre. And nun tino, see before be the above Ramu, so your community proceed. One co process, you may con one casamutia. Next one nipani a fetcher and unutuno no, near unu says so. A Juman will bet to me, aye, sans a bin one arc of better quadenchi. What the Asami to just answer community proceed for Nefrasia, able to get Tracy Amomu president. I want my process. Juma kono so akasemo eno na nam so ma wura agrification wane so mpansa ntwafo atwetwe nkoma wo de aba betumu se wono de ye hwe ni ye nya sa obi befa bro nya ho pa awe nkra kase a fan of community police na a fan of the regular police and so like a cra SOMPA 93 fan say you can regular police no omo de SHS any degree and no define regular police. Na ubano eye community police ebia na ye JHS. And so community police for no omu training na omu nyano. No so enso no dem any regular police training omu nyano and time webra. Enti mi wojidie se community police for can say ye fa police for yen fra omu bi nka ho a esese omu sanya ntetie foforo ka ho na ayi police for sa pe won akira kwan ye edoso ye sin se eye community police if I say community police, they be a month to Tia Bosumi, and now Bosumi na what you mean one, ye Jow said Brabontain, and no dear, and ye nona, even to be a Jinaso, Nayafa police, and now security. Ain't security, ye can security no, and one ye safety. And now, and one ye can say security no, idea. Ushe nipa any properties ubo nipa ho ban no wasa hwe say ejapadia so nkosai enti mesre say no kwasemini no de yegina so sa enye ye na mom omumu binum so wo ha ye betimi ato aso ama won tete na won to etinya ba ye the regular police entity me being as a security analyst or security expert and can you say omunji recommendation from the various police stations omunji recommendation entry homra omudi Ekanwa na yakishomochi with the help of the PNI National Security they say recommendation to free almost station officer and no district commander no buy a genuine Nana Fifi Agri-Asian. One also bampa samu yadia wo jinamu pa sabela ba wa cabin sua ewomu. I was on fire from free and some where na yam from Kwame Nkrumah so upon mo na entity about SOMPA from in some for pronounce say empenimfo one mo e Kwame Nkrumah so upon see from mo JCR. Omo friend junior common room executives no a wo mo horse makomako nsia no a e wo Kwame Nkrumah suapon no no wo ma chro krata e de akwakoda Kwame Nkrumah suapon no management council say wo mbesere no mada na no memenda gina ye bi o mu siye se chinchirinchire a efri na ekọ JCR sa ne ma no mo nsuso so bio no mo twa mutintontan agunu no wo mo sere mpanimfo se efri tetemprete teacher kwa abota breso na ntinkojo wo a na mekọ afia ko bi guest na me ye guests bi wo e na de we atena ho abesi ne
na enye katanga ene kontifo niema no a na anu ya wado mo koye no ena mpanimfo befa wansena ho abufo ababa biribiri kura ewo suapono mu nhihye da ho no de mpanimfo hwe se enkomema na tena ho no mo saa na eba se ye no mama no tua se SOMPA FM nsantwefo de asem ne basa no a ya fifi mu didi mu baba mu a ehwe mu kokosi ase na ene ye kokohu a ya no pipiripi ye de abom si ya gon amama huni ye koso eno nti opanimpa ohwani amansan edi nkomama kwa menkroma suapon no Dr. Daniel Norris Bequin SOMPA FM nsantwefo ne kodi nkomo kobisa ne se enkrata amoma no ene mu nuanu mu nkuma no edi abanie etelpa womo edi banie na mu so mu senie ene wo chesa twe kai omo de anuoma ka no maka omo mesoso saa ne ma no so emenkowiase no sukuu no ade enkote emenkwede enkotweje ntum enkwose ne girebe sukuu no yase no a enkomo no mama menyini ama meto se yase afro mu kontine katanga no maba kokomo mo bubu amoase abedi nsamfo no a na anu no mu didi no sukuu ho no Debbie, Yejana baby, Yejana JCI election idea. Ye chamu penny for chamu kra. The aye can say share unim from 2018 abesine. Ye affiliated student be at winning hall. First year from kwan a big credit kra in Japan. The traditional halls of residence. 80 so after that at the end of the year now. I was to me now compare hostel. Nebani say na ubi our hostel for 3 years. I went to affiliation fee with your dues be my honor. No, Wababi General say Wababi contesting for election to be a GTR executive at the end of the hall. And when you want to yeah, can say Bibia, you first year for no more hall na and on beb 1 penny for na o manity hall. Sunny ye patch. I did the Amoti and Yantisa share my mentor say Ebinomo can say ye per se account mo share. Na yempeso mo be place leadership group oko your friend say colleges now your college president your faculty president your departmental your friend say leaders and your class reps oba sorry nkoko no krampo a omo executives oba SRC yen scrap SRC executive oko grassaka omo representation what did I make an say nti adenti na JC anko abias just some few 1 or 2 halls and 3 Japan is a 5-6 horse, you know. Nipa omo mundo 5%. Enti, I was said there be a police for Beijing University Hall, now security for Beijing University Hall. We can be an amapa Beijing. There be when you say yabre. Ye Dr. Norris Bakweni atene nkano so oma bro tom oma bre kontine katanga samnoa sa oma mu ase ne bekwa wiase na wudie piepiem no mto oma de oma nyaka so motwa mutinto ntane de wonu mutwa no motwa mu Prison pefie ya ye fire ye brasti baby biada bombay sunyane ne patam wo mu sukura mu se twetwe eni trini akunyina da etie wo bia boa kasie bebia ntokroni abomu mronto enene yeminimi wura ya abo amali bia boga enumrei fire to fire fire to fire ye fire sa sheleme to shele dan kambeli dan kambama na ye jena sunyan abem na musini onmanya for John ensukumi en wo cheche Mr. Bani Jumedie baba e friend say ene wudua no watwa ne say bum dia konkrofa ma so akoton agimu sika pa e dia bo ho bra eno na msunti won ma adua kube won ma adua manwo aduade a wo betumi di adua no ene akube nko a empem na ya hankoro amango empemiensa aenu abato mpesua woduro wo sunyan no nyina da wa ma wonum seedlings so wonum konkodua wo boja kuma bi en wode ma wom sa ban no na ni so ade hu se planting for export no and rural development botani nyina da se wonam se adwumadie so betu ohia bubura ma se project kwadwo so de anopa epo botohuo no wo betuna se e de afiri wo manom onumonyamfo John ensukumi free bra obe mampanyin afibia bo modern say obetima nya sa nyema we bi na ode ababe boa akuafo your friend on planting for export and rural development eye nyema ye duadua sei ebe boa ma ye mansi ye kronketwa mu ye so yetima diye no afibia bo modern de bi ye den e de Brian de opeso kire nyina ne say also udua sa nyema we bia ebia mfie miensa na ayeden na ahase a eso na so okotia wakwakoton na amanso botom ayeden etima yi de aye won kronketwa no titiro wo to de na waton na so wato de waton a wonya ubotom aye kama no that say eboa ma kronketwa no so yeden etimi tumpon say yaka say aban fa sika nse botom a eye omampanyin na nifade hunu no say no person kire enti obi bia anya amanyosem wa benya bi no wadaro ma bomode ni kodua
Enchebia Emnya great director yeba beba eye mfu yeba behwe obi obedua bibia na de ni ba behwe se na obeye no obeye amna yiye de modern money se eboa ebeboa ma so ono ba na tima ba kama mai de ni ba behwe sa ne mani nyina nyina yebotai ne se bewie no na ya ankasa ye die ho so na sa nam sa kwan we so amna yetima die ye nam abeso ye nam mango so ye nam kube so ye nam cashew so be ma omanga na tima ye den etima tumpon on manyanfo asukumi ni wakasa abane botai nyina dane so obema akuafo no bai bedua benyesika bebre bedua gubebotom ema brabo no so mu aye de ama be kase ya na eguso no na municipal director agriculture ora Patrick Della Newman jumedie no ase wono so kasa papa se we ye kwan ba kwa bandi bokwan pete afaso ebenyesika dibia boye ho bra na edibi ebeba so sa ne ma de be konkrofo ama so akoton amesika so abba abai and shishe ni say Oman Ghana ye depended on cocoa for a long time. Cocoa nkwa na ye the cash cropper Oman no enya bibi efrimu intino I want to diversify na ye create more tree crops so the beya Oman no benye sika efri all these ones sa ye pese ye di kube ni mango ni wenum nyina beka cocoa na ye jika krafia na etumpong mansimu na ye start ye fi enti mansin bia no ye dua sa niema we e de makuafo no mo dua na wo dua because a hybrid enti no the next 3 to 4 years na start so e ba ne sa na kuani no dua no obenya kakra gu ni botom na o mine nso no enya sika efrem planting for export and rural development is under a local government any agric and akabuma yes ejumadi yama ekuafo we yora Della Newman na wono mu akuafo a kwa jumadi no ase a eche eduade bi ma wonu so ne sompa atwetwe ho komo fie miensa no bisa mabra bo betumpon ko se kube ba akokoro timu se e ka se produce a eye mo na kube nso anti se koko bibia pebro sutobro eye adwuma bisa nya kube dua ebebo ama bre bia esikasem no be ye kama amaye abana ya de papa ye dana se watimi amaye amango ani kube se ye nkodua na daate emfam no emmo ye bla emaye ma ye san sa fisa abe on sanya dan emaye bi nya dan ensan ka ho ye kodua so ye bompa ye se rade ma kube ni amango ye kodua no enye ye maye na daate bi no obi aba ye kasa aban kuba ye kwaje ye na sa aban amango ye de ye kwaje ye ene ye de aban se ye hu se odwuna kuafo ho ti enimu se ye dua na eyi adaache ye manu so benya babipa atna ti nyame hyiram nana no makuafo asori ana party a esuo kwaba no o jumadi akọ susunya abromantam krotam ene wo gibi a wo ekasa se ebi nsamre biewu no ya fam ntu fam free bromantam no mu ene fam kwapo emantam na rehosam nkra bia emu oye asompa fam nsam twefo ababeto apono so echese emaya mienu Yvonne Esther and Mrantie bia yesi bone yo modesi atadua akodi wono mawu akumwo mu yo mu mienu nyina bia kwa ho and am so me yesi ukọ edukroma wapo emantamu a piti brabra pa ena abo adehia ewo empotem ho no mo yenkwa amano so na yenua kwabena nyako asemi wadi akiri wo mo ye mu amane kwabena majo ya ni omnia mejiri sempo ne ye Nyakoponadum. Na ebane se na ra Yvonne Esther nipa bonfo bitimi kumwo mu sa edo mu nyina kọ bia kwa ho wabra dasani bie ne ncha wo mo anom yesa wudisem no so Minua nukrenie obie mu ewo okra kwadwo ene ne mpatama meka se brichie ene ajajo kese pa na de se wa hanom omu etwa ni nyina ejina se na wodi kan no mabaawa amukọ junior high school mienu a ye kom ya de kopotin po a amomoto ya no awon se de ne besi ene no enya ade ampanyufo atimi ehu na entia SOMPA kase boye de asoto fom no abeto dwa atiwu se mayoa mienu no omo ekrae se omo kọ omompra enomo ho ewo ekro bi ben eye okra kwadwo ekro dua no emu na eno na omo ekoye no awoya hu om ebiewu ade enkwati a ye hu enkwala no na chese ye kuomo
out to say a mono which was some one of the aquano and one of a prepra then ya bro and ya bro most a dan ya mo will be to me and I'm your mother to or crack or Joe Johnson Chrono Johnson and what and a dem about 1 million up to my betua Menoka say host some Cassia na a break you bear police when I'm to check mono and on which I'm saying the Ukrainians I don't look at any day or more and shed that ain't be potting I'm bet minutes at your foot me at name of bet my kind of some pass as my yetiano I know crest about 1 million I'm junior high school with one estate me know I can say the poboniphobia no come ya to or crack or Joe Johnson so and no what a payment to meet man you dear afei and on my child some ya who at the corporate set impo no crash and my bar one more call on prahonom now proud no pomo come hono so I put it for bet me homo and on much chair command so much less so and you biano or bomb channel so my mom with 20 you better some net media today I'm a muslim to the biano yet me breath here for Now, because what dear Chena, also guess no more the JSS junior high school. JSS, me Bema. Mama Quaya na. I mean, I said, I'm not say, yen say, a year addition for Amaquaya more fee, and when some Macom more fee now, if you're no more no. And I just some more call my boyfriend, and then see I bet to just some more call my boyfriend honomo. Now, could I want to say, now some call boyfriend honor, and also Asem. Now, why no more cry, no, why, or no more mammy, no more papa way. For me, and just or more someone now for 4, and my one, and no more crown myself, more this as I said, I quite say, few more eddy. Baba will be our and Baba will be our and Pana. And in terms of now for it be. And more crowd almost say, almost call as messing up in Tihonomo. No case, almost call ya, master so with Yaman. Now, Sao Monam for no, I don't know Munkobusa almost say, Sam Maya, you knew one more boys, no, when young Kobuso money in Tia, one more will be a Biaquanza. And Ukraine, Yania police for to care, come on, no, yeah, it's a trophy as put two question to police for as a put when yes, yes, to from Yati. I was almost to judge him, almost say no. Asana bedo manim omo nya bibi poti ensi so adua na mmom no se enso ya ka omo enso bebedi akire na omo ahweti ni enya ntia enya ne se a police for the first point of call ne de be yesa mabu ano ha boys ni mienu no against ne call mo ho no yero mo twe command omo dia betu dwa chem se enya don person be kasa de from until say omo nya bibi concrete I'm the Batuja, almost how much is so make a before you. Kwabna koso edi echema yesani o say bon bibia ni ebesa ba ho ye da sepa ye nua kwabna nyako e na ohene nkola ma we ko ye mpranfo ho yes so occupational hazard ye amoko trek JSS ya na wo JSS ni wo no fi ebobohia wo no mo na social media ye ba jimu kunu me wonte wonya hu bi na ma mi bi nso gina nche ye be kumu ti so mo ba tieni na o so mu ku o eno ano no hey JSS ni ma be me se boys na aba no yawo o mo no wi papa wo enti wo gigi wo mo a wonu bedra wie kum wo kura so okum nipa ti se mai wane se wo maja pade ne so ne antete ntomago nhyem no mbe fokodeshu so a boys nso twa wo no occupational hazard occupational hazard so akoya adwuma no akoche nkwachia ti enyewe ima mi nkosie no mo ntrase ya to akasia pa no eso ara usama efri so amekotokọ eba na anu fiada ya ntia sempa wo so foma mi Cecilia Donko wo mfinhia aduasa nwotwe wo fie o wate ago wo kwakọ bia nipa bonfa sane atuo edi agu ya ma mi tirimu ya na yesi akromfo o mo kwa asole fie wo na minim se asole no mo ba afode ene ne sika wo manyawe no mo sa to aso eko mishia yakwa akoku ye ma mi na prince obiri ye boa ni nua ba ni mpon ye kuno no hello obiri ye boa mi nua ba what is your majoy bejo so na enwumre ye we dia mon shade why me da se mi nua ba na asam no pa ni kire mu ni sen aw nano yawada ade be chifiada anajo around 1:33 ana akromfo awenfo yi kotuhye minua ba mpo onedi machi onini kunu ana in fact baby akromfo na attack na me yere so yeden ewo hobi
eti dwuma wo mo fa so ne se akonfo no kofre no se sofo asori na wo mo nchen no akonfo akwa wo mo eti sofo nim se ne na yonkofo asofo na akonfo ko wia wo mo nti wo mu bebie do na kohwe de esie wo mu bie do na akonfo ne pounce on them nti ma wo mo sa to gate nim ya akonfo ne try say wo mu pia gate no and wo mu try say wo mu lock no shoot at the far China door nim and a bomb in your banner etrim he I rushing the nekoto konfanochi teaching hospital fiada anopa be 2 a.m. there about the akaya story the ni tete man say and nano pay you could do her Dr. Force Yenian aye nyamedia enti also for bar Mame Selena Donko awoye also for pon Reverend James Boamayere Millennium Pentecostal Power Church Swame Kotoko akonfo akobonu tu ewo omo emission house ewo asori dan chen obri we dia kafra mpacho of Mama Cecilia oja amofra wachiri me pacho oja me ofa 4 and 9 the when you know mukra na afi no di mfie nwotwe na kire se said the akronfo no ye plan no nyade a omokom asoli fie wansa na kire se mission wa na wo ba. Yes, and the American say we develop strategies bebre. Yes, o pipe bubu brabetum be say ubi ya no matwaye den e de ahye so. Na me fa kwanya we de ato amansan ni wi ase nyina anim. Obi bia onim ba bia konfa wenfo ehye no. Onte ho fa nche police fo a eben no. Na enye we nko akro no sem doso wo so amene ne mantemo na ensem no ema media mu radio for security for omun left you madwuma no na wo hwe so ame ekofa isame secondary school ho ne mantem ho a efi anadwo no nso ko bia ni pentimi mpia abonten yinim se IGP Regional Police Command o ye adwuma den se mehwe se ye de asem no koto Regional Police Command anim papa na mu atutu anamon abaye nchen emprensa papa na ye ade na nso akromfo no a left you mu game a assume ene eyemia ense se ye nipa foforo bi abiem de omo bitimi aya fa ho bi a saa niema no etu betwa no yese ya posifo omo mremu na niema enkofo mo famaye obri ebo akotoko area ho na nkasa no sen na bambosem no tie ani me fa kwanya we so de atoso am municipal assembly anim se ukreti slam de man nipa omu ni adwuma ye eya omu betwitu de edibone ho asem de mo de moma pain enko meye media friend am ye munuen de ye nyina no so am ne etie ibehu kwa ye befa so eno amko omu so ma mfa hwe Debbie ade wasofo aba afode da no ana mi renu aba won ma afode mamen kase utie report wa ye de mamen na ya ye mesa akromfo na ankose umokwa akokun obi na emum omu ehu se omu mpese omu ba mu ma ye den ewura dem honom no ene let me shoot through the door or to we na information ye de mamen se ba ku bisan se hwana ka che o se tutuo no enti eye mi akonta no sofo no phone ba akopɛ na laptop da ho na tablet da ho na flash screen niama bebre den ewo ho ba mi say omwura dem ho hu say the woman was in the pool of blood moja tugu na satan no fa asefo no makonta wo mu nyina betwa ho ahia no omu decide say omu betwa de omu ye no so na ade ahihye o manimu ana Uma adienche womanim. Tie ba sa no de am pepre kura dwane o ma mfa hwe. O ma mfa hwe. And utia a sophisticated gun ana wo mu yusuo. So am for ni ye timantemu nyina no. O mu volunteer information na
ene eyemea ochina ebitima yobia na yenyina mwa police fo wo madwuma no na yintimi ntu sa konfirmfo yase emfiri swame ene asantime mu ha obri kafra why ndaba medamo bibia ni so am yasonte medamo ase ame Selina Donko woye sofo maame basrefo nyom wose yetesakofo a yawie yadwuma na yada yenim se yade nanso ada obofo pani de totorbantu bebom de edi kan no yebekwa akohia awurade mununkum no ye maame yebehia no na wo yesa no so eja wo de makasi na ya wona mebusasa obi ba ofie sa na utupunu a yesa obegina prono nachi because enu na ehu pa o unse nyame fie die so amutu no mpeso omwura no omwura wo tupunu num no omututuo no bo door no mo na penetrate you unse door no oya no mo sa wo ayi bi o maye na de ayi bi ato utimi bi upia ne keto bi se na wani atema hwe nipa na ogina na obopono no no na unse asako ye nyame fie se na waka se mission na de we o mo ye se sofo sole o na wadanfo bi asole akrofa ko we fee say one strategy one sorry a echina bi yamasa ba begina ho abeka se sofo asem si ya ye be frɛ okra wanfie nti nyame fie na akwa etisa hemfie utumu a ya na mpempi no edene ti arehosem na ba ye ni obri oni abusua no wo mo enhyeden ye nto akase no so ne mfom nko eye sokoba bonten so abusua ye monim samanra se adehye wo sokoban tigu montene so ye kire editia wo no mo ekwan a etitia pansma wiewie sa makoni ye do a empanimfo aya ba besi babi na ne aka no magya ne saa negu ho no ma se da omo man ya de ya se compensation ne de bia wo so mutuatua ene nko ya na mama kwan no wo magya gu ho no mo saa na enwumrei na na himo oba pani a owo sokoban ohene yere eye sewa ampoma chechi yinsem bi mo se eye bosomfie bi esi honom no se mpanimfo ama na ma ya mamre amegunsa ebedene se kwan no wombetimi atoaso aye ama akọ animu se ne wo musi eka no yenko ma so ne ne oba pani ohene yere sewa ampoma enkudi asemi hu nkomo naima enwumre yemo adwo nananom ya medio mejemoso ye gidi sempone ye radiadom bibia bako ye de rade ase nana enra onananom ene omma etigu montene so efa ekwan no ho ena no pay ni ye tete se o kire se amamra ni amane bi wo honom a ewo se ye ewo kwan no ho nana cheche mu kakra de pa ena wo se ye me pa chopa me ba chepa akwan no ho no madaroma mo kama se mo anka ne se me bosomfia me pa cho point of correction why Debbie menka abosomfia bia wa ha me se abosomfie okay mka so se abosomfia bi Debbie nana papa mate yo ni nyina ne se Osme si kwan me beto ye. Me beto se bi me ba fa akunya tena so na wo ho. Me nananom de titi ko no. Na me di se kumasi, kumasi nko a ekwo bi aso se wo ne gina ye. Enti me ma ba fa akunya me nanam akunya tena sa me beto dada me kwa me ni wutu mi se me peje fi ho. Enti aba hu panipo e ba be hu me. Ene me panipo. Ye ni o ma tena se ama ya kwesa mo die wo mu bia mama ji atu enti ya tanye mo ana na ye wo se ye beti bibi e be sinne enno ade se da e ko ye sa yi se ya ntintu fi aban ho afe do beti na obi aka de ope o beti na we ti so ko ba hima o hine yire ma ye sei o beti che se nka no kwa ya fe le dos enna mpa tanya no nko ampo e fie na busumi tie ni mo kwa no inside na kata full house I hope the brace go e chenye brace ani mo no kwa na aka no e na individuals fie aka mo nyina ni na compensation bi amai mo titi say so mo tie bi o mo so man ko post compensation bi amai eni mo sha no ye so na even at all say
Mabeji Nkopotika 500 Ghana each house. Nina Kotive, yan chiefy in free baby, yan chiefy free baby. Oh, Jenna, then lay a peaceful one year, Adama, yes, share buying. Say, yeah, dear, this is the and from Ghana and Immigrants of Combine. Now, you're fine, I check. Did you also a mind be another motion and money and make a be able for no money up my mind? Nana, abemum penim for Emma Messia, mum penim for more chrome honey or more, woma dying, a quine becca, ye bebu, go messia mo cry, or messia make a biancha mo cry. Me patch or there be a more share now, more quiet. A could be a mobile evaluation, almost probably evaluation for a one and now my quality won't come mobile savage or musica piece. As I acquire no one on my anti who she be. Bia meant any other cast she be. Nana, a quine a back some fear, Nana. Maybe I try back on. Oh, okay. As I said, quite not a back me palace walk back and back on my feel. Side and side. That's almost happening until I say, I prefer don't be one sided. I have baby, I was from the one. Yes, or make a baby, my feel one. See, don't yet the animal train, yet train said, you better be a cream and for and would be a baby Yanti. Nana, if you're honor musono, abosum ni bi ohwana. Me patcho bi opa dan mo dan kase pa wo bi gum. Eye be say. Me patcho e de bi tibi nya fide so en kasa de no ada uma. Na wada mo se ekoba se ebia ye ba abemu mpanimfo ba na oma ba be ya mamre a eye de ne wo so omo ye se be na ebetime free ho ama ekwan no so be ya omatima yakọ. Eno de Papa Wadaruma, and I'm a trying to be young to go from them. Sabi 7 times, many a man yet, and penny. Yakashi, a very many a man of some Obia in your theatre. And no crown of me, no my classes. I'm going to go for baby, you'll be by my church and send me Wadaruma 18 pounds to go. Nana Kobase bia, Bosum Fieno, and baby a bosom no one, ye dear free ho. Eddie Akoba before fra, mobile penesosa. And no dear Papa, makes me happiness. And no crown, no Adama say, yeah, my man, and I say, Bassi, a bit me up a jar. Ye bepeja. And Master Bepeja, and no dear. Meaning, say, yes, so come and find a dicker, baby, a boy, baby, brow, Makoto. Yaya Quina, Yakotua, yet me try and what's here, or may just who am a Yaya Quina found. Nina and Transfer, so a bumper before, and our mom will come about me at Transfer, I didn't check. Oh, Mitchell, no, my diaba, and I have a 9 months. I'm in penny for us, the yard in a bed, that's why so that could be the other comer. No, my air cram and yes, so young water, nothing diaba. Ain't it? And I said, not just in Chemua, what they my idea. Send your mom for Biki Cassa as a Mona, Montia, Sie. Emma mamreni amanie aban timi meye ye no na yesa mo de amati ase na mo mabam mpanimfo e na besine wo mo mama amamre wo se mo ye no mo ntimi nye ye wo hu sa pepe papa sa pepe na mo kasa nipa kasa ni amanfo kasa pa na wada mo e bia regional minister ene Kumasi mayor ne mpanimfo abam mpanimfo mo bo apino mo na dia asem na mo ka kire mo tutu na mo akomo pa cho yen ko be bia me makwa ye feeder road ni se omo na na ekwan ni se omo sta omo le ko no so ache omo gusu ye kopido egusu ye no enna mi hu so omo ye gye de no na nsem bi mi titi nsem bi won from me atwetwe so na ma me bo pini feeder road office o wa de be ba ho nte ahodo dancing o me am to two man am me assemblyman committee for committee and me penny for ka yan ye ko na o ma meti ni ti ye say me e ko e bisa ne SOMPA cho adenna e kwan yan se de se ni ma bi am metete won pramam ko tu nanim no ma meti ase say
no question mu try de naja am science identity na ya kwan na ya du hanom na niam say and no catch am say na mam no question na mo kan ho na sika na awasem ke de ba benya mo no ya kwan na ba no e ka bia mu ba ba hihye mu o mfimfini ho no mam say bia say omo choice ha be demand say 50 Ghana na me say de omo koye no e bia 10 Ghana dia minim enchama ya so ko ban ya dia ko say e say bi ba short dem so na say mama to ase pa na naima enchama ya sika no ko ji e cho sa ko she sika no omo budget omo ye nim encha sa na me ma ba me bisa no ji so mo sa e ba be ye e kwan no esa be susu so mo sa be ye omo sa be design e be susu ye bibia foforo sa esa the parliament inside the parliament but mo sa kwatna so ma abansa apugu ma omo ansa no me sa ba so ko man kwan so a omo sa ba so parliament nyina be sa kwa ansa no ma sa ba me pa cho ansa na manager ne ka che mi din na aya me kaka me bo ni din na nei wo de ye ne wo wi anwumre no se koba se bia nananom ne mpanimfo ba snap be sei ni nwan be sei na koba se omo ba omo famra wada manam di kanka tia no nya dia metim ya tudwa wa wada ma yo enti so mo ba na wan kasa kwa pese ana wada ma pese ka wo fa tun so na boa aban ana nana minya honana minya aso enya bre wa bisa hone sa pa na se metafa hona se ne kwan na ye ne enye kra mate na ima ye da se no wada adwumre ye beba pinimpanimfo eti bibia ne ye besa ba ho wai mate papa yo ye da se ohene yere se wa ampoma eyo ba panini a owo eye sokoban ba pani eno ne yakọ ne nchene na akodi nkomo no nchene ra de mono ne ekokosi ye no na bia ya utamo aso messages ne do so Richmond Bechuba ye da se pa wo bai Prosper Alfred nomne anti Lexus nom nyinada owo ahina kwasi champion kwache munyina mu bebo adwuma eboa yen ntumi nkan ye bre na tia Heselasi teacher Kujo Tepa enyina susu ofosu aye na furu bambu abegyina ye soja se oye dan obeme asore na September ne de tosu nsia ye ko banko Emmanuel Tetra ne papa teacher mafo na wotwidida no se September ye be ko ne na wotwide na ya abo amanso e de mementi bra de hye memende ya meboa ya no nsia mpam anwumre gebre ya manyosem na de besi table hu ade me sa abra na motachi mai mesrawo ya begina mati entino mo modi asem betie mi wura na me di mora midi mora no ebe free ho resolute focus and view na midi abegina na chi aboa no ebusia